7 kući. A ima 490 ljudi što su bili ovdje. Toliko su bili. Bog gi čuval. Inače, nemamo mi mrtvi, nemamo mi... A kako sad gledate u naselju na sve zajedno? Šta će se sad razviti? Lošo dosta, ama među Makedonci, među nas nemamo lošo. Ovo go pravi vlada. Znači imamo komšije ovdje i makedonski, i Turci, pa i Romi, pa i Srbi, i svi. Među sebe nemamo mi ništa. Da dođe rat u sred grada, ne znam, isto u Sloveniji je bio rat. U Hrvatsku, u Bosni, u sred grad na jednu ulicu da bude ovoj katastrofu, ne može da pamti. Idete sutra na prosvjete? Da, idemo. Što mislite da Zajev može reći Makedoniju? Pa te vidimo, te reši. Ako ne Zajev, treba da baš svi Evropljani da go reši ovoj. Evropljani, Amerikani. Znači, mi ako ne možemo među sebe da go rešim, ti ja treba da go rešim. Iskreno, a mislite da je bio ovo kao politički... Pa politički je bio montiran, ne da bio ovako cel grad i sele. Beše li ljuftao 91. tamo, ne li beše? Ama ovako ne. U sred grada da pravi ovo je čudno. Samo tija ljudi što ne su normalni tija go pravi to. To je što ima malko, nema da go pravi tako.